Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Vincent H. Pala MP haka jukapor kum ukertong naka Congress haka election MP ulat herting ya kejingle don bor jong kaseng BJP haka ba ulaong bayangi kibadon haka Congress omlong banyak keren politik bat kiruniam kat ba u BJP haying mane hamandir ru uya keren niam ulaong ru hatu layu imo balashna daki ying mane thamai haba pen kentang lale daki MP ki MLA lajno daki phadar bishop lani ki pastor lani kinu kiriuniam Henry haka BJP pat haka jaka ban pen kentang ya kita kiriuniam Henry lale da menteri rang ba do kari ya kani nakaliang uba Vincent ulapan pau habakran haka jingalang bat kinongkit kam jong kaseng Congress ka West Khasi Hills ka balalong haka sngining kong katayo handong ston haka ba ulakan turu ya kinongkit kam bagi di banlong kibas kem bat kibatri shitom om bakin syak penbet banwanra ya kejing job ulaong ru hatu layo imo baladashna ying mani thamai haba pen kentang lale daki MP ki MLA lajno daki phadar bishop lani ki pastor lani kinu ki riuniam Henry haka BJP pat haka jaka ban pen kentang kita ki riuniam Henry lale da menteri rang badu kari Stop iyo ot kebahan ni tremolo mala te pi ku bajob ni fail kapan pi kron tre hak en karble yengi kodam Congress mlong pan keren politics bat ke dunia mlong pan keren politics hanta kabo BJP pat hatampol ro keren niam hamandir ro keren niam jo i mo हमने नदम जेई मनी इतना ये मनी तुम्हारी कन्तंग दे फरार लेने pastor लेने की बिशप लेने किनो गेरुमियम की padri pan kentang nre BJP pat jaka pan kentang kito ki to sabu ma lene kito binang kenya ki karya bakyong nre man kene lale do prime minister semundur untan kentang ini mani tanpa kalong MP kalong minister ngapun bisa ngalong he kalong han kalong he pan kentang ini mani menong ra la depan perkentang dah kita berubah perkentang ni. Tementah BJP rupi kejingkran jadi kenjok kata kenam jok berkumpul itu. Kemar kejing divide kejing snow bakuno prime minister perkentang yang ke tempel yang ke mandir. Kuno prime minister ulek niam jaga panlek kue hamlek kuno kile mun ke division hadri BJP ke jor ha. Ki MP mana kene ki MP badan BJP ke palat nak aspa mut cispa ndai san galis balami lai pomut kidok tiket sangut kintrek kankaso matoi kimso ya mending rapor we prolong yang nagalan uang ba urung trek tiket nang Mizoram uang antre election so Manipur Mizoram raja sampi wole lang bak ngama kene yang ban tiket we ban le ropa trek Manipur don we prolong ngam trek ngam bale ongi Kristan हमने अपने दलित sedari hak kersan yang bil baka BJP kale issues baka BJP kale ting isnya opo kita kintre hadu kata kalau kecing ya clash dan kecing ya pemun apa BJP kecor ha tengah kerman pada deh hamno kumalong tagi BJP kita live setindak Maharashtra mana kini beda yo barok Rajasthan ki yo barok hampo Karnataka dia orang Punjab Delhi berkumpul tetap mentapat haman dan step isyak minus katung kecing petuni ki analisis ki baklam asap natrai kimpalat ke aspa mereka malu mentang tanggu ambani udan hado arbowe arteri channel nambaklan ni popular li channel but can DTV la tip kan dari tekak ni isu kata kekan kan news Nanti kita di social media, Twitter, lene QA social media platform, TPI bah Hebrew jelantip, bagi BJP kanam yo show kumbaga yo miswa, mentah kabon kejingi kerja, kejingi kan kibabon, kantin kemensi kibabon, prime minister ting tampan kule kibabon atau begitu kabon atau screen rumlah, milik Amerika, milik kelen pencak borom, ya kerjungi. Tidak ni besar kiong ba, bersyukular kikular turman, syukur penbih kulmar kulma. Jadi baru kelade kejongki, te nginde bersak penbih, nginde ban scam kanolen, nginde ban perkat, nginstan soal nasilong naik keren itu way, nginjok soal nang ni, nginjok nang nasilong nang ni. Apa turah, nang ni mimpi ngilai sutura,
gombolong mentang idon ka chance ka ba biang bahapok tura namar balik issues ki bobon ki beri kelai ba every vote man ka vote bathap NPP ka vote kali ke BJP man ka vote bathap ke UGP lene ki parti kali ke BJP ini lah don rupa ka platform jong ke BJP ka jing permi ikine ka dai take back ka jing kwa issues benono ba resi BJP ki kersan tekadon ka jing snyo bahawa apa garangil sul mentagi beri pai yang sa kongres dei ban don kata ka jing mensem ban kim ban ala ikwe parti ban wan hak MP gede lega jong MPC lega jong MLA lega jong ide ban khot ban yawer ya barok ki perlok kita ke badan ke mensem ban kersan lagi don nak ke parti la HSPDP UDP NPP VPP bahaka MP tong ini trelang tong in don kawai ke voice kawai ke sul tolong tik kumu baca di saya long leader ka choir ngadon kumai ke don kuba arpong ke nomor wai la borok ke nomor wai uwe bass uwe tenor uwe ijek mo di bass di tenor ki la salvi ki uwe jam gitar uwe ten borok ke hak ke rhythm ke tune satu nak ka tu choir re uwe la sedang uwe dan sedang uwe la kut uwe kita kampoi sese abang irwai nala om kata kapej ke balai spa lene jinrai nambar balai spa borok ni ruai gejok dari dam gejok kapej rewei kuliah rewei kapej kami hak kepentumar ini kene ke politik sebentar lagi kan hakono ke parti lagi kan hakono ke isu kala dei bangi dia tristom trenan kumpo ke sobang ko ya kajingcop kene kajing trenan ni don hakono parti khot iki tong ini trelan ini tor sekmat penginjak nama kami akan election jom ke kongres kami akan election jom pala election jom pi jona election di paipa namta ka bahal kami jom ke jai penriu na kamta kajing chance air jom ke partai ko bolong menta tang la ngi tuli nginjak eselon nginjak natura but ni don hano ngidon ha tukang sia ngidon ha ying ngidon ha bos ngidon ha taksi ini keren sepang ke kongres minero kongres lagi sosial media Instagram Facebook Twitter bat itu ke sosial media bagi keren WhatsApp ini bagi keren panjaro kongres di kelihatan